Ana begena ring sepo si arabat badan guru si araban la ajum jan ki guru ateh bae cakemi Allahumma shalli ala Muhammad mun akil lek jak toto beco kan tapi arapa kok udah nurut di bawahnya ya berian kata pinggireng gitu ya benyani bini tinggal gila toto beco lopor teh karena si bahaya si dibeber Allahumma shalli ala Muhammad gajak cek lenas panaskan dari pak kita gajain otang cek kita majer misalkan bagla boleh pagi jantai gajain muntah kisah paroman lata tuli ambu muntah anda patoro nabi wah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mele talam ka pasar lenteng mele penteng ka pasar beluto jawab salam tore pa berenteng sopa je padeng je ajunan esto lu gelun esto na manja nikah aneh jawab salam katon ngasih tunggem iya tahu jak panas tak panas alhamdulillah tidak suku mikil taklah beres yu amin Allahumma alhamdulillah toren ajar enten gula oning terus tak terus pereng koning eka kebaikala kapon janan mi kepakpuru gula oning tak usah kabela para ajunan mangken kapuru akhlak beni wali tebejat biasa tibala pada acara inti biasa bah awai ngatoros iya jangan ngaji ya aning ting demak ke pengajian bah awai tero aki jawab salam sekali tero aki ben salam salam marah lu gelun antara tedung terang ngaji ongguah mak kompak sampean ada teh undian ki jalan tak bisa mun yundi gila si anyamah aryo kupon roh ada sentero pre Allahumma shalli ala Muhammad jawab salam pa berenteng supaya padeng ja ajunan esto sebab pun apa menabi tidak pangistoh dalam ateh percuma abdina sarang para ajunan ngabek tidak pangeran Gusti sebab Allah subhanahu wa ta'ala ampun ngajarin bebulangan sesangat arte dari odi kantos mate diantaranya mugel pangabek teh dalam ateh sataretanan sampai mate amin Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah mohon kompak ngari ya para bu sampai mulja manti amin Allahumma siasana kursi tada dah datang amin Allahumma siasana tada mi janada pak kita aroma sampean kemantin salam jala salam reminta salamat ke pangeran diantaranya pas salamat aki abdina dukus teh dari berentang dari sakit tengah ganti sakit kemarin toju ini kemarin bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd hadratal muhtaramin para alim para ulama para masyayikh setuju para kiai setuju para habaib setuju para guru ngaji setuju pimpinan lembaga pendidikan terpengasuh pondok pesantren sebadan yang etisatu Kotemur Larangan Pamekasan siap tina tak nyebut asma agung para ajunan keleban rinci tong parsetong namun tetap abdina tak ngorangin songkem pangabekte dari bayi ate sepaling dalam dak ke para ajunan setuju kong langkong dak ke setuju keluarga besar
Pondok Pesantren Al-Huda siabtina sam'an wa ta'atan, taat bekti dak ka para beliau setajana minang ka abdina malam ia remangken kak dinto hadir benih menghadiri undangan tapi menghadiri pakonan. Abah nikah tepat nikah ini mah jadi pengasuna yang neku emik nikah ponakan berarti beliau adalah bibinda, diriku adalah kacongda. Pas nikah teti bini yonceng nikah pakon gulumun pengajian kaman kaman luar yunda kecuali ini kepengecualian nih kan Pamekasan Duko Timur Al-Huda teti bini yonceng pakon. Jelas ki nakhusu bidzikri wa takdir selana semuljang al-mukarramah Nyai Haja Aisyah Sidqiyah As'adiyah. Kenapa Sidqiyah tambahin polan-potaran bazidki maleoning jelas nih kan tambahin terjukanan siabtina amul jaaki Al-Mukarram Babukhari, beliau sekaligus merangkap jabatan situng sebagai emba, dua sebagai ketua MWC NU Larangan. Mila napa songkon ngebet kene Kak Mas. Padang NU nah. Karena songkon nika tulis NU iya nabi gula tampanin rida cekak ke dada Mas NU nah. Amin Allahumma. Jukanan siabtina muljaaki ke Abdul Khalid membacukan Nyai Mbakiyah terjukanan Nyai Karimah jukan sami mbah siabtina muljaaki jukan bibinda Nyai Khuzaimah terjukanan teretan abdina Kiai Maltuf Zaini terseteja para tantretan kong langkong, para bibi, para embah, para kakak, setuju alek, setuju nah, hadirin hadirat mustamiin mustamiat semulyaki Allah subhanahu wa ta'ala. Ngereng langkong dimin abdina sarang para ajunan sami ngujuka kira syokor hadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat seeparengaki da abdina sarang para ajunan setuju nikmat yang tidak mungkin badan kaula sarang para ajunan bisa hitung tor jumlah kong langkong Allah apareng pan samodapan modal dak ka abdina sarang para ajunan setuju edelem ngarungin ke odian tunya kak dinto ka amma keja Allah gula tandi modal bah lu kelo gulu ban sampean ni ka para bu parengin pan samodapan modal sareng Gusti Allah king ten gula sarang para ajunan sering tak aroma sadeka modal kak dinto ken tore coba teki sekone ki terus lanjut lu geluh modal ring alakon apa marah jawab siapa ngujak pese lopot mun pese sendiri gini bi modal ring alako sip cocok se ya gini ke modal saya tak ada terkengenah modal saya tak ada bangah abang kun bisa makompol PC tak bisa makompol kesehatan ini mah pada bank kesehatan mun nabung sehat sabak dina mun ika buto deki transfer beda sabar lebar bank tak bisa beri modal sehat teti modal sehat nih kamar rabu modal lakoh teti modal ring atekeng sehat bener modal ring atani sehat bener modal ring akan nafal sehat bener mun kering tina makdrum bina soson petok tak kira datang sentara ta karnaval bener Arya si karnaval tak kira datang apa boleh kun umbuun sing ngateragin karnaval ria mun tak sehat burung bener ya modal ring alako lu senomor 2 modal ring nyaman ngakan apa yo jawab cukup lopot kuah lopot masakan luar negeri lopot padah dak lopot dan apa setong modal ngakan nyaman apa 2 situng beres eber 2 lapar bener mun capo 2 genika tina mak kunja capi padoros prai cobik tak kael pokok mun capokeun modal genika yu modal kediga mak
Bener. Senomor telok marah, masan misan sadar kan nikmat Allah. Ring ibadah beda modal lagi ya. Ring ibadah beda modal. Modal lah, mun tak ada modal tak kira bisa guluban sampian ibadah. Pon apa modal lah ibadah? Apa? Ngala udu jan. Mak bah ngala udu. Cik tak kudu kepi ibadah ya wali kalaban udu. Bener. Mandi junub siapa ngojak mandi junub? Ah, dekian yo je rugo buruk. Ada apa ya? Lanjut. Apa yang modal ibadah? Modal ibadah apa tu nih? Modal ibadah lari si ke fanta mare. Lani ke si ke fanta mare. Ben nyampung dekik kala ben haul ni ka parabu. Haul ni ka ibadah. Mun tak ada ilmu na tak kira detik ngaholen bener. Nahlilin ni ka ibadah. Mun tak ada ilmu na tahlil burung si nahlil. Macam norok tahlilan mun tak ada ilmu tahlilan mi tak lebih kelebihan imam ah. Apa boleh pas detik imam saya ngak mi tak tahu si ambuh. La ilaha illallah sada anda tak tahu si ambuh. Dek remajaran nyetop ya. Aku pak imam makmum menurut aku pak dia. Cering imam mum can imam ego. Paranying la ilaha illallah nak bojon ranying dia makmum mah. Anika maki kuntah lil muntada ilmu na tak tahu si ambuh bahaya ni kayu. Bener. Akan ngereng abdina sarang para ajunan baca asyukura ka Allah asabab aparing pan samona pan nikmat si bentuk modal persiapan abdina sarang para ajunan kang kui odi itu nyana Allah kong langkong modal sampai nuju ka swargana Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma salawat dan salamullah ngereng sami-sami kita haturkan kepada baginda Rasulillah sekak dimma kalaban badana baginda Rasulillah abdina sarang para ajunan kenal dek kata tengkan conton si becek di antaranya pun apa Rasulullah selalu mencontohkan katipun apa orang-orang si anyar kak dinto adua aki orang-orang sing ada ekina bengki bahkan dalam Al-Qur'an walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaqu bil iman ila al-ayah sampai akhir ayat derma debuna Allah orang-orang si datang kemudian debuna Allah orang-orang si datang kemudian seiman ke Allah orang kemudian imanah maka orang si kemudian panika nyuonaki seporah ke orang iman si ampon keluan ekina bengki teti puju iman nak poton iman mun adua aki puju nika berarti pada banta tenggana sahabat si ceritaki sareng Al-Qur'an teti sareng Al-Qur'an ceritaki walladzina ja'u min ba'dihim orang-orang si datang semarana orang-orang si iman tu sing ada ruah yaquluna pada adua ka Allah rabbana ighfir lana sapora aki abdina ya Allah wali ikhwanina bantretan abdina ya Allah alladzina sabaquna bil iman sampun seta ati minan abdina ngibe iman leuni kebang ujak tada hol gua siapa sing ujak tada hol dia siapa sing ujak tada hol bah saya ngak kebala denak mara denak enja tak ko apa ngajak ya para rabu sami mencintai majaki Allah subhanahu wa ta'ala ketika laban badana baginda Rasulullah abdina sarang para ajunan uning gak kecemah-cemah tingkan si becek amin Allahumma sallu ala nabi Muhammad ya Rasulullah ji'na li ziyarah نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين يا رسول الله جئنا لزيارة نرتجي منك شفاعة
Salawatan sarang setuju? Setuju? Muka-muka kalaban salawat paneka barokana itifaki daga seluruh muassis al-huda. Tor daga setuju banga sepo na wali murid tor santri-santrina. Amin Allahumma. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami. Saja Allah sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah daimatan ngahole bengatuana panika bektena potona ngahole para guruna panika bekte para santrena ontong ongku bengatuana lamun ngabekte anak potona bunga ongku para guruna lamun ngabekte para santrena lamun ngabekte para santrena Allah lim ala Allah wa maulana adada ma Allah Allah daimatan sing bekte dek bengatuana pasti untung dalam odina sing bekte dek para guruna pasti oleh barokah ilmuna lamun untung dalam odina pasti pecra dalam usahana lamun boleh barokah ilmuna pasti atambah kepekusana pasti atambah kepekusana Allahumma salli wa saja sayyidina wa maulana Muhammadin adana ma fi ilmillah daimatan bidawamik berarti haunika nyatana aja kesampungan abana kalaban para bengatuana cukan kalaban para kuruna sengak jaga sampungan jak sampai bekasalan jeng odina karena mun mata mulia gila hari buru takir hari penceramah setia vokalis dong si nang pemicik butuh berapa lagu boleh aku beri bunyi ceramah apa vokalis dah terus lagi ceramah apa vokalis ah vokalis pun penceramah adanya mana tuh in one dua ebaseto
Mun polancet nyaman mun dua epesetong. Gula ban kopi nyaman tak nyaman. Kopi melolo tidak gulan bek taserna teh. Gula tidak kopi nak alek bener. Akeng mun pesatong napa boleh kopi susu sekalipun tak sama warna tapi membuat nikmat selera. Sia. Asih, abri ya. Agredeng-gredeng ya gocan. Allah Allah. Paham lah kopi tinggi tabuin. Cedak iya. Mun kita dak tapu negla me gua kebi ah. Tinggi tapuin pak kebi. Ada bisa je kencer lagi ya make keyboard teh. Halo friend. Sih gagal ya. Napa nyaman grup musik nih? Apa nyaman? Mas Daben. Tepuk tangan untuk Mas Daben geluh. Ini dah iya rah. Amin Allahumma. Para bu dari macam hibur esen pengajian. Ada lah. Aja deh kok ngarang sair malah ke ngaki yu. Penting ngah holendeng tua banku. Kabela ning bentuk syair. Mun tak apa jelas dekik tengku nang YouTube apa re nyaman dah. Hah? Apa nyaman? Video apa? Audio apa nih kah? Nuri. Tengku nang audio nori ini kah. Jadi deki tengku deki ni kemake kun laguan kani kah. Ngalak nang kitab kulutan. Erekan bakur mikol nama. Allahumma salli ala Muhammad. Para busami mun jatan majaki Allah subhanahu wa ta'ala ngaholen reng sepo ban guru. Reng sepo seadidi badan guru seadidi Siapa ngocak ajam? Lah mun mangkat ka pengajian yo korong gelu aja mah cek kita korong lah mangkat kada ke pengajian ya ada tepak ngojak ate tepak ke ajam palang reh iya pam dek remare mapah guru si adi di ajam ja ya Allah kan tukang ternak ngara mana begina ring sepo si arabat badan guru si araban lah ajum jangan hibur ateh bae cakemi Allahumma shalli ala Muhammad mun akil dak cak toto beco kan tapi arapa kok udah nurut di bawahnya ya berian kata pingereng gitu. Ya benyani bini tinggal gelak atau tebe jono. Lopor teh. Karena si bahaya si dibeber we. Allahumma shalli ala Muhammad. Gajak nas panaskan dari pak kita ikejain. Otang cer kita majer misalkan. Wah gila boleh. Pagi jen tak ikejain mun tak ngucak sapa roman la taduri ambu mun tak andai patoro na bingko wah. Kok mangken benyan ring belis mengke kiai demo ka atuna. Bener. Lho tak ring bener. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka ten gula engak ketika guru bandeng tuan ni ngepah engak gula kada bersalak setong syair si syair pani kepernah itu buaki sareng almarhum al-maghfur laki Ahmad Bashir Abdullah Sajjad dan alhamdulillah gula mak kas deban izina Allah bagun engak kantos mangke ni keceengan ten gula ebok ton muntuk sapan ten gula nang anno koyah daerah late dimin kiai ni pernah ada bu setong syair pani ke karang oning dan gula cek pasal ulama pasal ada setebu tapi si jelas pani ke debu nak ke Bashir ada ngutip syair kak dinta bermacam pun ufaddilu ustadi ala fadli walidi wa inna lani min walidil izza wa syaraf فذاك مربي الروح والروح جوهرك وهذا مربي الجسم والجسم من صدف cender benih ki entah malah dereng kada beda kode deki mun kadung soro nebu pah nebu melol bagus ada semangatnya mana si tak bagus mun semangat salat berjemaah imam kita takbir lah makmum takbir kada aja ngocak malaikat sidi masih imam sidi masih makmum ya gua baca neng budi bah takbir kada bade sengak kini kah
Banyak terutama hari pan bilan ro terawian. Uduh. Jaga keluan ben iman. Arapa keburuan makmu masih Maria. Bener. Oh, mun imam be kelebihan salat tarawih na taring pa ni daan taring pa kita. Rahmah wah. Fadlan min Allah wa ni'mah wah. Kikirin ni imam. Tak tulian. Musi jawab mah. Wa mafrud rahman ya tawab ya arhamin. Pokok on lawan imam sana. Siap jadi sentak bi makmum aja dah. Allahumma shalli ala Muhammad. Para bu samimun jatan majaki Allah Subhanahu wa taala. Teti jaman kelak bermada bunah. Berisi dabu ufaddilu, berisi adabu uqaddimu. Macam-macam ni riwayat itu. Bedah? Uqaddimu ustadhi ana fadli walidi wa inna lani min walidil izza wasyaraf fadhaka murabbir ruhi warruhu jawharu wa hadha murabbil jismi wal jismu min sadaf. Pona paratena ekine bengkiyu apa jan yu taring cek bela kamu ngujak angki sambian king tinya dah iya bahas apa cah aketek cek santai tak apa berarti impian yakin cek sekejaki ika bala amin Allahumma. Nah tadi mun tak king yakin tak aku kata aku jak angki tan angki dah bangki angki kan angki kini kau yakin maki abak kita tahu yakin sekejaki ika bala pada banding apa jeng rote qad qamatis shalah artinya apa kasa lamari apa jeng padahal ki apa aja kadang ki qad qamatis shalah lamari apa jeng beni tak ada ring qomat qad aqumus shalah sing aku fi'il madhi ngaku fi'il mudhari bas polan fi'il mudhari bermakna akan salat bonjo tapi qad qamatis shalah engkau lamari apa jeng maksudnya apa maka kita apa jeng tapi kok yakin daripada atas sajadah bentak kira burung kok yakin apa jeng nikah litak kitnya mana makoko sampian engki na bangki engki dak nikah makoko maka kita engki senyata intina engki dak nikah amin Allahumma. Bermada bunah syair gelap para bu uqaddimu ustadi ala fadli walidi dan ku lagi ngutama aki lebih ngutama aki guru ekatembang ring sepo pada remah apa ibu lepakun ngutama aki guru ekatembang ring sepo dak remah wa inna lani min walidil izza wa syaraf sanajan edilim kenyataan nah dan kaulah oleh kamuljaan ban keagungan sabab perantara ring sepo buktena kana ring sepo tadi kiai aba ikut jak kia kana ring sepo soki aba temoso kana ring sepo lebar tegela aba lebar tega sanajan ke dalam kenyataan aba oleh kamuljaan sabab perantara ring sepo oleh pangkat sabab perantara ring sepo dan kula pakun ki ngutama aki guru eketimbang ring sepo arapa polana ikabala tak ikabala fadzaka murabbir ruh karena guru orang seadidi ateh sip tepaklah tak apa kajam boleh ateh karena guru seadidi ateh ngarabat ateh warruhu jauharu sementara ateh ini keperhiasan permata gini bengki jadi guru si arabat permata nah guru si arabat permata nah si ajogo permata nah si ngalatinin permata nah ring tu ada remak wahada sementara pak benembu ring tu si ngelahiraki abak katunya nikah morabbil jismi orang si angarabat badan wal jismu min sadaf sementara badan panikah bedana gula tanya koma lebih penting beda ben permata nah pakompak koma lebih penting beda ben permata nah apa permata teh buktena mbian entar ke pasar ibu emas ibu din dompetnya elang masa beda makita kerja sekejap tak kerja aduh enjak beda emas beda mungkin dompet ledak kendan mungkin elang jelek copet mungkin dompet itu tak apa bener coba balik derma entar ke pasar ngiba dompet dalam
emas dompet melandeng itu kembakun teh kapan buka seretna hilang emas wow mun tak hulur sampean yuk aku hulur apa karena pentingan emas ketimbang dompet lah si hanya maate ini ke emas beten ini ke dompet maka guru sing ngarabat emas di lembatan kuluban sampian ni ke alasna ulama kenapa ulama mak lebih ngutama aki guru ketimbang ring sepoduan sebab pon apa para rabu aba tahu kewajibna kebekti dak karing sepodua perantara nagu bener aba tahu cara ngabekti dak ka Allah perantara nagu guru teti guru diutamakan milana santre utama panika setuju ngepoh lagi ring sepon tibi bagus tapi mun bade santre ngaholen guru nak jauh lebih bagus anapa karena guru kak dinto barabu sami munja ampun si arabat aten guluban sambian bener anapa maksani ka barabu ate jauh lebih penting ketimbang badan ni kayu orang mun tandi ate mungkin badan kang cerengkong teh aja di kapagelin bener gini bengki tapi barabu ketika orang itu andi ate barabu maka orang kak dinto sanajan badan tak pati genteng tak pati ratin misalkan tak pati glowing malah semaan ke gelawung misal tak pati glowing keng semaan ke gelawung tapi ate na bagus para rabu buat nikah libur ke tetanggana seneng bener cakancana seneng bener tanteriatana seneng bener wah ketempeng muana glowing ate na gelawung bo tak bisa nikah para rabu tetibab tina sarang para ajunan nikah mangkana dan kula gak dintoh para ulama mencontohkan bermangabektina nak foto karing sepo bermangabektina santri gagu apakah ngabektina ring sepo sampun ring sepo seta ampun sudah the end tau ka the end sambian mun nang film ro kanting lamare pas tulisna the end apa artinya tamat apa ting ring sepo mate seta paguluban sampian tamat ngabekten kareng sepo tidak bener tidak apakah tingkan gurun guluban sampian seta Kiai Zidki seta Nyai Makkiyah seta ban seluruh pengurus apa yang kita setuju pengasuh misalkan ampun seta apakah selaku murid guluban sampian peka hubungna tidak cendereng India nihi bener gini bengkinon sampai apa karena hubungan guru dan murid panika tak cukup nilai karena guru beda itunya tapi bahkan ketika guru ampun tinggal tunyana bener nih kabar rabu sami mulja kenapa karena badan kula sarang para ajunan ngakungi Allah si bisa nyambung dak ka orang-orang si bisa nyambung aki dak ka orang si tak padang kamatan kula ban sampian gini beginon orang dan kadang percayaan kabang ikut percayaan kabangi ketimbang ke alam barzah menebang jaan kok percaya menebang roh transfer orang yang berdendang Malaysia tak julu tibi keng depak kang kok bener pak bade sing ngocak mun tawassul ngerem hari tak depak mak canggihan manusia ketimbang pangeran mun manusia mun transfer depak Malaysia transfer ke Indonesia depak tak depak Reng Jerman transfer ke Indonesia ada pak tak ada pak Reng Indonesia transfer obang ke India ada pak tak ada pak siapa sih transfer India roh gelu ada pak tak ada pak depak yuk lah masa pangeran madepak kencerna Fatihah kasih mati pak tak bisa bener masa pangeran madepak kencerna sudoko kasih mati pak tak bisa mun pas tak bisa berarti canggihan manusia nih ketimbang pangeran ini tak masuk akal para bu sami mulja milana orang setengin dengaki haul panika berarti kenika tak lulus neng ayat surat Al-Baqarah neng ida ada lu neng tahlil lah coba tiokin bigula bareng alif lam mim siapa sih ngucap wal Qur'anil Hakim Yasin do yo kada yo ada pak wal Qur'anil Hakim payah la tak ning bit abit kan to bi joran bi ladan ngaradan bi saya jauh bi jang alif lam mim wal Qur'anil Hakim ada
Luluk berkena Al-Baqarah. Coba. Alif Lam Mim. Hudan lil muttaqin. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ya, siapa-siapa orang saya tak percaya. Cek haul ni ke kencaran dapat kasih holen. Cek haul ni ke penting. Cek haul ni ke yarkain sareng Allah. Kini kata lulus nang atesan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang saya takut ke Allah ni ke beda tandana. Tak seroban orang ngocak takut pakai ke buku takut ya juna Allah mun tak metel tandana. Bener? Mungkin tak bisa. Tujadaka toye jana sanam. Ongka. Lah, engkau tak hafal jangan tapuin. Ada gue ngetes kok nih teh. Terus lagi. Oh, deki nang tenang. Jadi melak coba tu JTK. Gaan mun tak ada tu JTK. Si cikku tu nak ngumpak roti mulai gelak ya bosan. Tak apa beres. Amin Allahumma. Kancet orang ni kepada dua non. Orang ni kayak ting hadir ke majlis ilmu. Hadir ke majlis pengajian berdua ke monggi. Setong entar ngah. Dua entar ngah. Lah iya. Badalah. Angki cat bada cat non. Bada tak ada. Bada. Kini kepada penting non, pada penting. Enjak pada ngah kakapi. Setong ngaji, setong ngah. Kan penting. Saya tak penting rekun ngakan mengono lo tak norok ngaji. Akhirnya mari ngabi pentol setalam mulai batai. Cek rekun ngakan menolo tak ngaji. Angak sampean ni kan tan. Kedua-duanya fid dunya hasanah wa fil akhirah ngaji ngakan lah makana gula pengumumna sampean tinggal mulai marena pas nambi berkata temu demang ceknya lagi jakan-jana. Cek harapa mulai gelan roe kumbi ya hanya lagi orang Allah alhamdulillah beres kapi sing ngaji rehe alhamdulillah on para bu sami munja dapat gendi megela nah ada lelang lah demalah ngakan dia makan ngakak Allah haul kayak ngain ngolen orang mun tak mun tak percaya ke haul ni kata lulus neng surat Al-Baqarah neng awal surat Al-Baqarah aja ni kita cok koncon surat Al-Baqarah boleh pak kusi ke dalam ni tak lulus neng alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang setakwa ni kata bunda Allah hudal lil muttaqin. Al-Quran ni kapetotu bagi orang-orang setakwa ke Allah. Muntah takwa ke Allah tidak maki Al-Quran ni ketok kaki mak telengon kaki son neng ko benga pangaji kaki hatta maki telo bolo jus neng ko benga mun parlo sing ngaji sampai colon bener orang mun pun tak takwa ke Allah mak ko si tele ketok dari Al-Quran tak mampu ni ke Qur'ana. King muntako mangkanda benar Allah Quran di hidayah bagi siapa lil muttaqin bagi orang-orang setak boh Abu Lahab bro baca din Rasulullah rote Abu di rote muntaking boleh nak bu muntaking cet ongku tak tako ke Allah iman kada kita bangsa di lain bener baca lah tak tako ke Allah ada magi baca di Nabi tak kebeluan hidayah. Boleh gula ban sampean mata takut Allah cetak ngening pon pondak Kanjeng Nabi. Beri sing ngening di masjid Epar sapopo ben Kanjeng Nabi. Atau medi masjid di Telopopo. Jak ko mangako sinugo mek ni tak nyambung gitu. Allahumma shalli ala Muhammad.
Jadi para rabu sami mun kita menjaga Allah Subhanahu wa taala nika hudan lil muttaqin. Quran nika petunjuk bagi orang yang takut ke Allah. Tanda orang takut ni kenapa? Disebut lagi dengan ayat semarena. Berma alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang takut ke Allah panikah tak kun cukup kalaban pengakuan. Tak kun cukup kalaban caca meloloh. Tapi kudu padang buktena dalam keodian. Dak masalah situ ngabuktena orang yang takut ke Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Engkini ke orang-orang seiman percaya dak ka gaib. Siapa tak padang ke mata, bener? Tawassul padang tak padang, kencerna tawassul padang tak padang, eruh padang tak padang. Tetimun mana orang tak percaya ke haul, berarti ini keampon tak lulus dari orang yang takwa ke Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kini tak percaya cek berdefatihah si kencerna bisa depak ke alam barzah. Berdepak doa si bisa depak ke alam barzah. Mun tak percaya ke si tak gaib kenikah berarti kenikah tak lulus dari orang yang takwa ke Allah. Tengku si tak anda holan je biasa na benih kun tak manfaat tapi amudarat biasa. Bener? Orang si tak lek kenceng oleh bangatuana, tak kenceng atau wasul ke bangatuana, tak kenceng atau wasul ke para aulia, tak kenceng azyaro ke para wali, tak kenceng nyalase ke para wali. Tengku kenikah manfaat ada mudarat si bodoh. Bener? Mun tak biasa na ngak kenikah, singak kenikah, singak kenikah biasa. Kebala tak kebala you. Mak kebala tak kebala mak. Orang mun pun tanda atau wasul, orang mun pun tanda azyaro dak para wali, orang mun pun tanda semak-semak kalaban guru, tak percaya dak kenceran depak ka orang sepon seteh biasa nar ya, biasa na arasanan biasa. Biasa, maklah. Arasanan biasa. Tak nampik ni biasa. Maki kia ini rasanin, maki bunya ini rasanin. Bener. Mak bener kan? Oh kan? Ya, ni kita tak pun. Kini kita tak pati para jaja kasih gaib pun ngak kini kah? Pasti mon pun lah tak pati para jaja kasih gaib biasa na. Arijan melarat kendali indare. Beda pun Nabi bir si ketel mun tak arasanan. Beda teh. Mun tak kele mari arasan ketel keton miang beda apa tak nyaman wa keton. King tinggi capo arasanan dina mah kita ngakan sate kubus aserot pate. Bener. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mangkana sampung badan kaula sareng para ajunan, berma badan kaula sareng para ajunan terus aja ge sampungan badan kaula sareng para ajunan kalaban guru, kalaban bengasepo dengan cara apa? Dengan cara doa abtina sareng para ajunan da ka orang sepo panika bagian abtina sareng para ajunan cara kaangkui nyampung da ka Allah Subhanahu wa taala kalaban melalui orang sepo atau guru-guru abtina sareng para ajunan. Amin Allahumma. Sallu ala Nabi Muhammad. Dama mas daben wah. Tojo ongkain boleh. Rembakan kelun dia. Mun saya rembakan. Takut apa? Kalau tidak rembakan, lagunya ke barat, tabuannya ke timur. Maka apa yang terjadi? Asang setu. Aduh, tak kerja. Oh, teganya dirimu. Aku dikucu-kucu. Ari megang ari kiai teh. Sallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli ala habibikal Mustafa sallim ya Rabbi ala habibikal mujtaba sallim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Sallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli ala nabiyikal Mustafa sallim ya Rabbi ala
نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى مولاي صل على المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك سدجا مولاي صل حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ingat doa benar dekat para guruna kong langkong otamana dek para kiaina kong langkong otamana dek para kiaina سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى sambung terus hubungna dekat para guruna kong langkong otamana dekat para kiaina kong langkong otamana dekat para kiaina مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى para kuruna kong langkong otamana dekat para kiaina kong langkong otamana dekat para kiaina مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على حبيبك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى nyata akibatena dekat pengasapona kong langkong dekat satu jana para guruna kong langkong dekat satu jana para guruna مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى البشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه صلوا على النبي محمد melak apaan sih melak jangan ngocak tuutnya nih mun tuut tidak bisa melak tapi tuut kalau selalu duduk bisa ngeltut makanya jangan lama-lama agar apa mun kun tuut ngeltut tidak apa-apa takut kentut tenurut
Para bu sami mencetar majaki Allah Subhanahu wa taala jam telok lebat bu bini kandang. Amin Allahumma. Dadi para bu sami munja sepada Pak Abdi namole gelak kak dinto tada lain angin pun apa pentingah ngaholen guru pentingah ngaholen reng sempo panikah bedah neng ekayakinah guluban sampean ndak Gusti Allah kayakinan ndak kasih gaib sapa-sapa orang setak lebur ngaholen apalagi tak percaya jejak kencenah holen ke depak ke almarhumin almarhumat berarti nikah ampun tak termasuk ke orang al-muttaqin orang tak takut ke Allah mun tak takut ke Allah cabur puk suara kena Allah jantro suara kena Allah angin tak takut tak kira milu semelo suara kena Allah kun orang si takut ke Allah siapa orang si takut ke Allah kiki ni kegelak sediantaranya pedang buktena yu'minuna bil ghaibi engkini ka orang seiman dak kasih gaib kencerna tawassul depak ke alam barzah ka orang semate nikah gaib tapi nyata siapa-siapa orang si tak yakin kan nikah berarti orang kenikah pon tak iman kasih gaib mun tak iman kasih gaib tak ring berarti lah tak takut ke pangeran tangki kuluban sampian bedah semua orang tos geluh orang resi tak percaya kasih gaib akhirnya ke persis ben orang tak percaya kekentok ada ilmu pakai kentok teh terutama kentok maleng lari ya ini kecan bahasa Arab pak fusaun kentok maleng moncaan pelajar Arab pak duratun aja kebalikannya kentok sengajerodot durotnya mana aja deh kentok lah mon kasih ngajerodot jadi makai reng kopok cuma aja parjajo bener tapi kenyataan non kentok durot atau fusa parjajo kapi orang coba kentok maleng aku was kapi siapa kentok bener lah Arya oh padahal tak pedeng bernana pedeng amun pedeng ruka tuli usaha ke baga jeding aja di tanurok lah tak ba lain artian kene gaki ba maralu kulo mun ka Fatihah kanjen Fatihah tak yakin bolan tak pedeng jan aning mun ka kento maleng yakin ba tarik pacang jian kento maleng ketibang Fatihah ada remah mela para busa memurja dan gula sarang para ajunan panika lakar kutu enggak mangkana bodoh termasuk boleh orang bodoh tunggu tak percaya ke barokah ini mau bodoh barokah tak percaya mangkana bah bodoh cerita para bu bersitong santri tak percaya ke barokah kayak ding bi huruna duna apa pas bi huruna tikanin senyama santri nikah coba fulan roh tang santri lambok si alumni tahun setia canding geding nulis andi tolesan nulis pun le direng penter la nulis canggih tulis nak le kenal bi orang tulis na buku ne bocah bi mahasiswa na bocah bi setuju anu namanya ilmuwan nah ajri can la canggih coba fulan jero olok kedena can tak percaya jaga barokah gua mari kene kaya olok duna apa do ba keadaan kiai pasaran kiai ne ka pas seplok teh tapok teh mari kene aduh sakit ke wah apa na sakit ke sakit ke di mana sih sakit dah di masjid tak bedeng kak ditok di masjid tak bedeng sakit benih sakit si bedeng melendeng gini ke benih sakit ini kerasa bener soalnya bodoh melendeng king tak sakit bodoh no bener nikah marabu kun melendeng aja mau tampar aku jak sakit kamu sakit kantoh di mah cuk tak do kun melendeng jadi bener ajrinya mana orang kun padeng ke melendeng tapi tak percaya jaga kun padengan kasih mana percaya kasih melendeng tak percaya ke sakit ngucak gurun jadi ya cong barokah recit lakar tak padeng keng egres padene ben tapok bingkok ki buru sakit tak padeng kenge keresat perut dah ke abjen dah ke bener leni keparabu barokah memang tidak terlihat
dilihat dari mata. Barokah nikah memang tidak bisa dipegang dengan tangan kita. Tapi barokah panika para busami muncah ikhlas saya dalam keodian dan kula sarang para ajunan. Milana ngereng dan kula ngajak deka para santri setejana kong langkong si wisuda amangken panika. Ngereng torele alek setejana ngereng pangabdi ongku ka kuruna ngabakti ongku ka kuruna ongku nyampung mulai odi sampai matena mun ki beda guru senga cek sampai dan kula sarang para ajunan nyongkanin pangkelina kalaban tengka ban ocakna napa boleh kalaban pamikirna tingapon sete guruna senga sampung kalaban fatihana kalaban yasina kalaban tawassula karena kak dinto celana barokana ilmu na sambian mun sambian ampun peka dari kuruna mun sampian ampun tak edep ke kuruna maka berarti sampian ampun tak eman ke ilmuna kenyataan na benya orang tengki ilmuna keng mun tak etoroen barokana kun butuh di budi arena bener tapi senajan tak pati benya oleh ilmuna keng pahtan urok barokana orang panike kabuto sarang umat setejana bener leh ni kasih kabuto beten kaula sarang para ajunan milana sangat penting abdina sarang para ajunan untuk menjadi pribadi nak foto atau besantre seongko-ongko ngabekte daga orang sepodua untuk ngabekte daga guru-guru abdina sarang para ajunan mungkin kak dinto si beda saya ampone pesekot si bisa beda pak abdina al fakir si bisa beda pak abdina daga ajunan muka-muka manfaat barokah karena kemarin kan toki beda acara wisuda bener nggih beracara wisuda lah deki di budina beda undian ya, empian ngaji apa undian seniat ngaji undian ekole maren amin Allahumma ye nyamana undian sing ngening sia sing ngening bener ya mon pangening kakapi burung artinya undian tu umannya bener panena ban tauladan siswa tauladan si colok kata lo atau peleng enjak pokon tak sekapi santri bener siolog kata lo tu bagan 6 mon sekelasan 6 jadi pada kia mon pas sekelas ibri kapi ajri beni tauladannya mana tu'u man sekadin tomator dari abdina muka-muka barokah terteti sabab kecumamperan abdina sarang para ajunan setejana al-afwa minkum muka-muka setejana kenging ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala kakeporana dumak mikol tolang saporana manabi abdina benyak canggolang kakeporana dumak nyari kanal pot saporana manabi abdina benyak salah torlopot kakeporana dumak ki arabah matuk terpal saporana manabi abdina benyak salah tortopal ani kak beda yang keporana terus sakin pantuna entar ke pasar dumak pasar kekeh beda pasar kekeh ni ke dumak benyak yang awal jual tengku ternyata tidak semeli ya le kini ke berarti tak maju antan gula tak benih pantun ni kak ngabala cek mun tak semeli berarti tak apa sakadin tawamator dari abdina al-afwa minkum akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.